oke wabizwa lapha yana kwikomiti kwi-ad hoc committee lapha yana ayayayayaya bafowethu phela nehloba zokhuzana funa umazi umuntu ophila naye khona umuntu noma kuumngane wakho noma kowakini ukuthi makumele akhulume public ekumele umvimbe uthi ungakhuluma public khona umuntu ekumele umkhuze makukhona abantu uthi ungaphawuli wena ngoba bephawula uzoyifaka i-team ehlathini uyabona ya muntu ekuthi usibindi uyabona ya muntu ekuthi ugeneral usibia akena umuntu okukhuluma public lo akena okukhuluma public lo loya muntu bekumele makuthubise lo committee bekumele athi uyagula noma acela ummeli ukuthi akukhuluma ummeli ukukhuluma akakwazi amanga awaqambayo akakwazi futhi ukuwahlanganisa ukuthi enze sense kukhona umuntu ukuthi aqamba amanga siyezwana kukhona ukuthi umuntu aqamba amanga kepha amanga waqambile umuntu kubonakala ukuthi wona yayenza sense ingakho abanye abantu bengabanga ukuthi ungiqambela amanga bebanga ukuthi amanga ongiqambela wona amanga ongiqambela wona hayi awahloliwe lamanga akho lamanga akho nje enza mina ngibone ukuthi kushuthi awubelivele ukuthi ngihlakaniphile uthi nibanga ukuthi umqambela amanga angayenzi sense uthola ukuthi khona umunye ozokuqambela amanga kodwa akuqambela amanga enzi sense uvile wakholwe futhi impilo iqhubeke futhi impilo ibe mnandi kusamanga lawa ya kodwa amanga mnandi enzi sense kube khona amanga angayisense mase kuba khona iqiniso uthola ukuthi iqiniso olibekayo ulibeka iqiniso bese ungakwazi ukulibeka iqiniso ukuthi le iqiniso impela kodwa iqiniso uyahluleka ukulibeka ukuthi lenze sense hawu mama why ubuye ngo10 ebusuku why ubuye ngo10 ebusuku kade sibhizi emsebenzini bese ibhizi emsebenzini hawu pho awufoni ngani usho ukuthi kade ubhizi emsebenzini nakhokho usuqanto zakho ke uyabona bengivele ngazi nani uyabona yes ubhizi ngempela kodwa indlela osudila ngayo neqiniso bethi awufoni ngani usho ukuthi uzoba late uzoba busy usuyaqala wena wenzani manje eqinisweni lakho usufaka into manje yokulwa usufaka into engayenzi sense ukuthi nakhokhe bengivele ngazi ukuthi ngizo interrogate endlini wara asikho isidingo bengibhiza emsebenzini thana sam I'm sorry ukuthi angifonanga I promise you it won't happen again but iyayenza sense ukuthi uma ngizobuya late bekumele ngikwazise finish case close impilo iyaqhubeka case close impilo iyaqhubeka hayi kube ngathi kucushenwe ukuthi njengoba ngiyibhizi namhlanje vele uzongibuza ngeke ngisayingena indaba yakhe nicuphene lapho zinja nicuphene lapho kuzinja kufanele nikuphana that is why ngithi amanga lo yamuntu lo ekuthi usibeya abheda ngoba kufike kuba amanga aphinde futhi lawa manga aphinde kwayiwona angahlangana abenhlakanhlaka nje kwasingisakhona igrama yakhona indlela ebekwa ngayo uyabona ukuthi ngeke uconstable kahle lo futhi khona constable abangaphezulu kwale yandoda le tshaba yimi uKingpark khona constable abangaphezulu kwale yandoda kakhulu futhi so nje thina singasabi lutho thina esingenankinga ifuna nje sikhuluma bese ngiyabuya ngize kumacingwana mchunu ngikuzwile kodwa mchunu ukuzwa kwami into owine ngayo wena la ukuthi noma uwaqamba mangakho la uwaqamba khona kodwa uwaqamba usimele istory and iwaqamba with a smile khona abantu abakwazi ukulokhuza ukudila nawe nje bakubuke nje your facial the way you express yourself the way you do things and uthi uwaqamba kamnandi with a smile uwaqambe kamnandi quoting law uyabona uwaqambe kamnandi ngeconfidence uwaqambe kamnandi ngesingisi esimnandi yabo so kodwa yo hey wemadoda hey kwaze kwamnandi emhlabeni yabo so khona into kuyibuke bese uyasho ukuthi ya ne kumnandi kuba uking because ukwazi ukubona ukuthi la
kunje la kunje yabona umuntu ezoqamba lamanga bese siyakuqhawuthela ukuthi hayi amanga ami ngiwaqamba kodwa ngiwahambisa nalomthetho othi lamanga ngiwaqambayo asabona yabona abaqamba amanga bekhona abantu abakholwayo bese beze bexabana bodwa usuku inkunzi lapho abantu baxabane bodwa yabona abantu eParliament bagcine bodwa bexabana ubone kunyuka imoya bese uyathula wena bese uyahleka usho ukuthi hawu soke madoda ngaze ngadila kamnandi naso so nje imnandi le nto le right zonke indlela ziya eKing Bhakanzama Dam ngomhla ka1 November kade bengibuza abantu bethi King Bhaka siyafisa ukuthi usithinte ngesandla siyafisa futhi ukuthi nathi sisetshenzwe edamini yini King Bhaka ozoyenza kuthina esingakwazi ukuafforda omakhanda oil nensebenzo lezi ezinkulu ngoba ubukusenzele before bebeza kodwa bekubakhona isikhathi mase ngiyabacela ngithi sengicela baye edamini ngifike ngisebenze mase ngithi ngicela baye bese beyakhona bese beyageza benza yonke into kuhlukile ke this time kulabo abangenabo makhanda nabanga afford kade abantu bengihlupha ube ngathi ngibacabangile kuzothi mase kufika isikhathi sokuthi sengidila nabo kule game imina ozobe basebenza ngezami izandla laba abanga afford kuba noma khanda oil and lento izokwenzeka ibe once off imina ngizobe ngibasebenza ngezami izandla and ngizobe ngisebenzisa umakhanda oil wami kodwa ngizobe ngisebenza bona ngomakhanda oil wami umehluko because aba afford abanawo abazoguduka nawo ngizosebenzisa wami nezami izandla mase singene edamini mase ngiyabasebenza ngendlela yakhona umehluko ngoba bona banawo mase kumele bagoduke ngebagoduke but into abazoyenza bowakha amanzi edamu bese ke begoduka nawo so kubona yonke leyo nsebenzo indlela engizobe ngenza ngayo kubona ngoba ngizama ukunyusa izinga because ngiyabotha kunabalandeli abaningi ekade badoda ngangiwa ngivuka nabo abawa bevuka futhi nami kodwa aba-afforda umakhanda oil nansi event yeza mhla ka1 November ngizobasiza kanjani hawu yabuya impendulo uthi angisebenzise owami umakhanda oil ngibasebenze ngawo ngibageze ngawo ngenze konke edamini baphinde bawakha amanzi edamu kuzoba imalini lokho kuzoba 2.5 kuphela kubona bazowakha futhi amanzi edamu bese ngiyabayalela ukuthi mama befika ekhaya bazokwenza njani nasemsebenzini babefika khona bazokwenza njani bese kuthi lezi inkunzi ke ezizobe ezinoma khanda oil ke nani hayi lapho ke bala sikhuluma egroupini ke lapho ke kule game kuzobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kakhulu uma kuukuthi ufuna wona phuthuma nje impela uzama ukuthola ngeke ngize ngikukhulume mina into engingayazi mina bangabe sengithe siyanqoba manje mase ngithe kuyabhutshwa manje mangabe ngisalawula izinto ngiyakwazi ukuthula iyenzeka lento uJesu ebhekene nempi elwa uJesu ebhekene nempi wathi umemeza uNkulunkulu kwakuthi uNkulunkulu naye uyalwa ngendlela alwa ngayo wathi uNkulunkulu wami mangabe kunempi enkulu uNkulunkulu usuke elwe ifana nedlozi mawubhekene nempi ungathi hayi mina nginenkinga idlozi lami lingilahle cha lisuke lilwa lisempini uma senqobile liyabuya likhombisa that is why bengabe ungaphuphi kumele usondele kumele usho King Bhaka nginenkinga la angiphuphi futhi akunazibonakaliso mase siyayenza akufanele ungaphuphi ngisho kuthiwe kuphela inyanga uphuphanga wena uzokwazi ngane emhlabeni kwenzakalani funa isivule nje lonto iqaqeke nje yonke lonto leyo kunqoshwe nje ukwazi ukuba nje nevision abantu bakini bakwazi ukunikeza idirectives ukuthi makunje kuzoba nje ukuze ungahlali uqanjelwa abantu bonke la ngaphandle iseteksini uyagibela khona isidididi esikuqambela amanga ingakini uyahamba khona isidididi sithi hayi kunje uyangena emsebenzini khona umuntu othi unabantu abadala uyaqambela amanga funa nje kwesikhathi nje kube idlozi lakho nawe ebusukulele siqhamuka isibonakaliso qhamuka iphupho nje lithi kuzoba u1 2 3 4 nangampela ivuka ibe njalo sifuna lonto empilweni thina that is why ngithi mina abantu ngizobalwela noma ingayiphi indlela and ngisazobanqobela futhi ngezinga eliphezulu 1 November kusele nje only 2 weeks manje 1 November zonke indlela ziye emakhanda lapha ya isigodi igama lendawo nje mawugooglisha uthi King Bhakanzama Dam fika qasatha King Bhakanzama Dam fika qasatha kobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kusuka manje konakele uma uthi wena ufuna ukufika sonoma khanda oil gijima manje uzama ukuthola wakho ungifonele ku number 0798130260 uzama ukungifonela sibone sekukhoriyela noma uyafika uthole fast kuthi kushayela ngalomcimbi vele nawe usuyifamily
shaya ngomcimbi vele usuyifamily nawe usungena kule group ukuthi hayike siyifamily thina la kuzobe nqotshwa sesiyakutshela ukuthi phathani for izitha zakho sobe sigwebe izitha zakho ngezinga eliphezulu le game ngezinga eliphezulu konke okuningi ngoba kuthe kuba kucaye sizobe sikwenza sikukhuluma egroupini lapha ya thola umakhanakhanda ungene egroupini nabe sikutshele phathani uma ukuthi usesigabeni sokuthola umakhanakhanda oil kodwa uma ungeke esigabeni lungisa 2.5 zonke indlela ziyakhona zonke indlela ziyakhona sazokhuluma kusazonyiwa kusangenzeka noma yini sangenzeka noma yini sithule siyabuka nje buke ikomiti siyayibuka futhi nemadlanga ngale siyababuka futhi amadoda atatazelayo ngasho la mina abantu bedidekile bathi King asikuthemba kufa kuka minister unathi Mthetho ngeza la ngathi hayi useyavela ngale ngampela udlulile ngathi useyavela kwathi unamaphosa ezokhuluma ngafika la ngathi kuzoba nje kube nje wenza exactly into engisuke ngiyishilo ngibhaka lezi indaba uzithola kuphi yilezi indaba phela ezenza ukuthi kubonakala ukuthi awufani nabo kodwa uphila nabo fani nabo thina kwethu nje ukubambisana uma sengishilo ngathi sengisibonile ispirit ukuthi lento wena uyi-interpreta kanjani kwakho lokho ngathi sengisibonile ispirit isikanathi Mthetho sidlulile emhlabeni ngasho futhi ngathi ngiyacela ama-politicians abambisane nabafazi babo ukuze ungathi mawudlula emhlabeni umfazi kunokuthi akukhalela vela celebrity ngabatshela ngathi i-mistake ya-politicians awabanaka abafazi agijimisa umsebenzi amanye agcine egijimisa noma athandana abaseceleni kanti umfazi uyakhala endlini ushonile manje umfazi akanendaba ushonile manje umfazi athi awu siphumlile kunokuthi azile avela ayidansele omunye ngoba phela indlela ebese kuphilwa kayo but asifuni ukungena ke kuma details amaningi if you get it you get it if you don't get it just forget about it ikama ngubhaka isibongo bakanzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi upha kudakwe yini ngenqole ephuqa ebisa bafokazana ngotholotho likamentshise xa muxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafafuke njengedangabane ngunogwajo bhadwa ikhulu ufoka makhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dada dudeda mikli kwadideko ntaba bazikhoza dama elingahle ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba ngumthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa amaqiniso nokuma namhlanje sebeyangivuma wena onyanya yofokofo kangize ngiyezemphathana thola ngakufakela inamba yami 0798130260 iya WhatsApp ya WhatsApp you set an appointment sobona konakele damini you set an appointment zonke igazi yakhona but empilweni nje move forward ukhiye angazi mawuzongizwa yini ukhiye empilweni idlozi lakho abakini they've been with you since you were born until to date ukhiye nathi masifika sifuna siqhumane nabakini sincenge ukuba noma ngakuthiwa bese becabanga ukuthi wena ubalahle kangakanani noma ubanakile noma usubangabazeka kangakanani okwethu kulungisa leyo relationship ukuthi idlozi lakho aliphinde liphakame libuye lwamandla ngoba ukunqobela wena kufuna sibambisane nedlozi lakho kuzoba lula hayi uthi hayi mina konke ngiyiphethe cha ipower mayiza ayingene ngeprotocol yakhona ukuthi singena ngedlozi lakhe support lona ithina idlozi lakhe senza yena umntana abanqobe finish noma usugeza usuhlanzwa sithatha lokho kuzwilwane lokho kuyimoya emibi kwamabhadi siyakulahla sikujikela le mase kuphakama amandla edlozi lakho ke manje ukuthi inqoba wena bese kuthi izimpi ezilwa nawo zaziyo nengazazi siyayithatha siyayishofa siyozingcwaba le that is why kuzobe kunomgodi omkhulu ozobumbiwe lapha entabeni ozobe unomlilo phakathi angithule futhi ngoba indaba zase groupini lezi sibe sesizisho kulabantu abathi bazongena leso sigaba that is why ngithi phuthuma uthole makhanda oil ukuze ukuthi kushaya ilanga ubusunawo ukuze ungene ufike nje usukhona egroupini usuyazi ukuthi okay ke yini nani yezinga eliphezulu laba nga afford ababe nje no 2.5 kuphela konke kuzonqotshwa thank you so much bye bye in 0798130260
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is King Baka speaking about General Sibiya and Usenzo Mkhunu about what they said laphana ku ad hoc committee. Uyasho nje ukuthi uSibiya ngilabantu labo ukuthi noma mngani wakho makathi ufuna ukukhuluma public kufuna umtshele ukuthi cha mngani wami ungakhuluma wena because into letiningi bekade ikhuluma uSibiya they don't make sense. Uthi njena bekanhlanhlatha nje atikhulumela and most people were complaining about uSibiya saying ukuthi hayibo uSibiya uqashwe njani noma undakati lutho tati khuluma ukuthi ofu ngikhumbula bambute ukuthi yini activist and he couldn't even define i-activist bekangade ukuthi utoyichaza athini abuye kumkhulu uthi mkhulu ngulomuntu othanda ku-explainer azakhothe but ukhotha amanga utikhulumela nje manga lalihlada yebo yena at least uyakhona ukukhuluma kafani naSibiya but naye uyatibhumukela nje utikhulumela manga lalihlada hlaba. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.